Rwambara nyenda tuino mugenyi w'izoba navuga tukutuku nko kujemima yagamba nyenda yonje tuganira bito mu rumogo tukutuku na mnongo mu ndembo nani ngambo rembo Rwambara ate nizo ziri ya murembo na mnongo cyaka kwegura luggage abantu binje basa kuba bari yo kuno bazireba nizigenda tuba kuma ni star bito akuza akwenda kuzo mu rumogo na bana yashime kuba na aine bukwato ki ebintu nkebe twaniza ku TV West Live osakutana kagobuza abarabi baffe murire jaba okay tantirawo amazina gawe na no umurugo gwawe amazina mayinta Abdushakur ndio mnivuga tukutuku yanje je njumaze mu myaka ebiri nangudinga gikize ndio ringugisi yo mu 12 okay aza kani nkora yenyine nabona arigire kutandika business yanje tugamba rugendo rwawe kwabe nokora aha then wija ekiroto cyawe cyo kuzo mutukutuku wija wakitandukota inangunkiza ndakumanya kuvuga tukutuku natandika nakora aha abahindi naguma ninkora nguma kuvuga boda aza kuba ize bagure yabeji yabe najivuga kandaroho ubwo kujya ngari makuvuga boda nabajya ngo ninjivuga bampakanisa nabajya ninjivuga bampakanisa najivuga najiyara gitwara ikira kana jigarize bantongoza naguma ninkora ijinga jivuga umwaka gumwe y'abahindi kinaheze nareba kare nuko bakampa amagezi ugana ari wowe ngo gwanje kubura gumana ubukwesiba nabargaho nagenda nafune yanje ati ndio ninjivuga mpora nisasuraho ne yaroni ukira cekwayo ate tutanchina mnonga kashosho cyaka ntuba tuganire mnyeto na mnongo iriyo kwa here kutekateka mutichi kubasika ate nturebe myaka ejebiri waza kugise mu 12 myaka yawe 2 ate tugamba akagenda then wija watungota tugamba rugendo rukazankahi then akarono wija wakatungota nokora kiri kwingana ki nkabanza nakora ha kinafuna obsente gwanje nazaha wakarongo investment naganira naho harimo umukazi mamweta orova twaganire yanja ngo ningi kweza wano mano gumano sasura namujya kantara umuyayi kandi wo umukano umanya ate atkari nakwata miliyoni nazo umuhereza yampata tukuna nanga nagwa nagwa ni musasura mpora ugataraji kontaraji nsinjire mbanka wakampanka we akampanga wate ningimani mushashura mpora tugamba kutaseka aho izoba hati nkeri izoba bwashesha twaza kwinuka mpako mwazyo notation wo mutwaye ne tukunkeje ubu bya karizo bari yaratandikirege nobasa kutasene mutwaro 8 mutwaro 8 izoba ryagenda je oriro nywire watiremo masha profit margin mutwaro 8 amasagu noboko zinkagazinga ibyo mashita noboko yisaga umutwaro gumwe ne choeka gumwe kakaga izo t-shirt ata myaka ijebiri nebirunje bwatunjeho aha naye gurira kaporo tukanje okuside za rebiyenze kariyo nanye ndoma ko kwiza naho ntobe ngende nyombeke yakazukanye runa kwantaka kire furasta ngo karimwa miji ntandike mbi amoko Charles Jemima ebigambo umutyabari yoko ubunasa kutekateka shoba nanyizo mutukutuku nyuma zo tube twine okigara wazo mukigari kandi wazo mba office nawo yogomba kuzo mu office konka ikikuru mbyona no kureba ngo no gukora byona no kureba ngo no gukora igici watasi na mnonga ntwatuleta abantu nkaba batuganire na mnonga agwa kutekateka mukikubasika emirimo teruho nore musha aine tukutuku yeye akatarikana miliyoni na ezaroni akatine sente musha konka ari napatikana ari nakora abre mnyito ekutekateka mukikubasika tine kitakubasika kastawana yesigaro hango umwibwo kubanyo ndio mwana umusiramu tine kitakubasika iwano yesigaro hanga bushimwe kibasika aba kutekateka tuba kukubasika sana baba linkaba yayi aba kwenda batware byabuse kubanyo ndio mwana akwenda okwese kinte cyanje kinyino musa emirimo yojo gitungota ngokuna nakushobore ngakora imyaka nke shop ibyo necweka azankani ngora aha nkudeliveringa za taxi ari byo tukutuku azabina bindi deliveringa amaduka ko makanisingi nkayona nkudeliveringa atkina rejera hana agenda nimbagambira nimbaye namba yanjye isomo nimbajya ngo azana argayo nafuna tukutuku
konga ko murafuna karumu customer etse yagura nkagatazi ninga tanks ninga tails ninga ki ngontere nyini basa kuzitwara naguma nifuna ntiyo ba customer nanaya ayaguza neiba we afuna customer ati nyino mozo wanje Shakuru nakutwaraje nakutwara ibintu byaweje naguma nikora ntiyo mpaka inafunire ba customer mbona mbyona byo rukora arengo ki oshimukore mikago wine kubanza wakora emikago kandi okera byejo mbantu imikage yombeka okay kuba ninyo umuntu batumaha bakampa bakantuma abayindi na miliyoni zabo nkazinga yinkagarika nkazeta ntakwasira na 10 atkire nabe ninkwata ninga nkongo kora abantu kwata chuma sakilintariya kiririko ngumuchobi ugatu kwire kujya gofu ndino kuba no yesugwa ata Shakuru hata ejitukutuku yona umutiyana nda kujugura aterere mukaro nigura nkazinga negura ati zigira miliyoni 9 miliyoni 9 izoba wano tasi kare wagamba 8 tushatu zitanu mukaga nkamazuba tigakushana ari ukusanga bakora 15 ari ukushanga kajyo nabararu arengoro hata ubwiro buturumu mbene urengo rw'enjura ubwiro buturumu kusanga enjura yagwa tubona ngo nkore mtwaro 8 ari ukusanga izuba ryayanga ugatinka ubwiro bumaze umutukutu yo nizikora experience na nemikago yo nezo no bya kugwa nitera customer na nteranje ati nyine ibintu byanjye nigenda ngenzo yagwa kera soyize ubuna kubana naza biharu entwire ibintu customer na ntera mbuzo nge mujyango ndibaru antegereza ekitari yandizo no basa gutera bambuze bamujengwa ukajye kujya ngo nimanywa customer nasone kuvugura namujyango nandinga biharu ajye ngunyo nabisigaho no kubindetera hana wina barare nguru wanje ukashima kiri kwengana ki ngunyo tenda somire kiri yaho gakomo mfifo nona akomeraho yo nabireka abazire abaryokwe nategate ko mwana weta shimo kuzomera mu keje ubunda inesente ze yaze bikiri nategate ko mwana zo mu office na nebini kebi yesu n'ikirunjo kabino mugambira cyo muzire umuzire wencherejera ambera zeye nasa kubona hata nore arabazira batakwenda abana babo kuba nore bicyo twakurire twakura na jaja witi kwifoko mu Kisenyi we aturize kwatu bigabane 8 uriyenza ro yambara okay mu Kisenyi aho chairman mwarumu twakura turinga abasigaza 8 twinabona abandi kai twakura binji kunga abantu abinji bakabagera ngo mutakaza abana ba mukadi nibakubegeso buyayi ungati kusanga ati to abana ba mukadi nangutinyenyenga na arafa na abandi bona bine tukutuku kuba bakarebera ari nyo ubona bafuna tukutuku nebuya kubejeje nyimeje niya braza wanje we bizaho mwene kintu family obahire ntanduko bakareberaho nabo bazaho ata umuzire we ababe bajyango utaka mutakaza abana ba mukadi bakubegeso buyayi obusuma ata nibu cyo kureberaho ata nibu bari bajyango tumbanka abana ba mukadi ata umuzire tokamwa buri cyo gukora mwene arebe aranzi arebe karasime nawe kugenda neco twija kendera akagambuka kamuheru nana abarebi nabo baheze namba yawe simto kamanya nango enamba yanjye Yesu mweri 0 8 20 agana mukaga ndije na decide twajetoro twazitaho twena abakiri mutari namba ile kesi ni wopa kinjire nkaha ukazanka cha msano kwa gisiga nkaha customer na wasa kwizaza gumena iturona ibuza mukama wejara uhereza mbugo ruho okay idgaruke namba na mnongo gugwa ari na tureba tukamanya 0 8 20 abana mukaga 0 8 20 umwana ubasa ananye n'umwana wanyu basa kwije umwegese tinyine nsonga ni mwegese awakire cyaje Jemima wamuhurira ibigambo byebyo P4 icyo kutase yacu wacurira hagati y'Mitwaro 8 ni 15 izo ari yagenzireje yuwari natureba wapangiye cyo gukora nari awakire kangaro mu studio tuguze na program ya Simka nasiganse nyimo Gideon aho mu Rembo Rambara
Webare mnonga Gideon omusigazi ogwe namukunda nati na ruhanga kandi courage ya inene yo koreka ngo ruhanga hari ekintu kikubasa kurema and indeed ekikuru no kubanza wamwe kwasa ukamugambire cyo kurano yetenga then wakataha imahanda no abantu notari nabanywano babo kongoza kushangoshanga yarondo umuntu kurgaha buserija yakwera from nowhere and you're like atogu yankunda hoki customer no mwicererezamu he will always find a way. Nichirunje munongo musigazo nkogwa kushangeje shaha yashira street ari munakora sente zeye avuga ati twaza kuri abandi abasigazi n'abarire basinzire bacibyami tubine tine shamwenda takanya baryapureje shaha tine nubateza bazire babo mutwe ko kato musigazo nkogwa je shaha and wane koko yagambo kwa kutina ruhanga ninja nicurunje tusheme kuba tuzara abasigazi nkaba masema mukama tujiremba bazitonda kuzabana bitu abana ngabeje in gabeje out umwane cyo kumuta mwazirwe nicyo cyakushohoza kuzire so ngwe nince tandukanye yo nomuzire yo ngata bashanje ntitwabira.com rero agavuga ngo mageze bagerondera rero mwe banywano babo mbo bakubatebeze byo gukora nyeno ryo kwe no yetorora so kugira ngo kumaraga muzara koko muzaro cyumutamo. Alright, webare mnonga Gideon senyomo turetero musigazo kwehe kandi of course burukasheshe tuba twina abantu batakushana bemerengwe takushana bakore bitakushana tukabicira icuruje burukasheshe wabana batwegitaho ubundi niwo kagira ahiwatandikira tugize ka tugenda hansi ya Uganda waburijo turebe binte bakutasi ebe binte bitukurenke bya burijo ubundi umuntu ayine picoje tahato gwarya piciye yo gwarya tukutuku tokumanya kwa kutasi atokumoku yatandikire bitiniyo nubundi no wasako ina kasente kacho rukuronda hukutandikira habuzire ntwenda tukwereke direction ayi wakubasa kuzamu ni ukatandika kutunga akasente ubundi tukageza aho tubingo boro omakagitu na no mushaho zito program ya sisemka kiri muneje no misho aho misho tuza kuba twine impapuro z'amakuru ni vision hamwe na rupapuro rwabukede tukurozaho kacho muri gebye byijo mu mpapurezi tuza kuba twine umujenyi ubwo twine no muzire no mushomesa ikamu kandi wenda kuba ntugamba shongeze kwatirine na nabana bitu yeso kutwa kubarinda bari yo mu mashomero ebe byo nantuza kuba ntubugambaho na nebindi binji ebyo atashemerire kuba no fera akasheshaka ahadakika abrana mushanje zarengo mushayiti yo kubanza ninyongera kwameza kugira ngo wagire cyo wakerotire hengaro mazima tukabasa kuferwa aha gukoba nakacena kahango level step yo kwa watekinga okuciro gumo yemeriro umwanya gumwe reka kutambura harya bari kumaramwa amani umwana utanduke kintu orabantu mbakurra mbagarize nyuma uje tumwe hata tumyona za kutandike cyo mutakuta ha techo risk seziri matko taracho base batumwe nyowe nyencha kare na ninjira munchere ndukwata hariye cyo muntakugira kanoza kushanga bacu twira tebye byabaye mafia berererero umuntu oshanga nakumara mu amani nkabenye nangu ukikoro yira hamutuma ushabera hanga wawe nabwanyuma orinde kirarjima otherwise waguma noteka tekera habwa bande bakuteka teka abasakurara waguma oryaho ushitami nahabwe cyo tinkwena ngo ushitami orebe chonka obugabe bw'abana no kubarinda omashomero niyo topic yitu inakasheshe kerizoba kantine umucara Charity ashabahebwa umushomesa kandi umuzire nko kujema yakugambira cyo kwantureba ahabugabe bw'abana no twakubasa kubarinda omashomero ahawo kuba umwe kuba kuturgo mu ngaro nk'abazire twabata yishomero shangito twarekora rero muziro zo mukozo musiripu ohumura birgaho obara kugira cyo wa following up then tubata yishomero ubundi nababu twabahereza ubundi harimo abari abazire abarukufayo ubundi hinabuta kwata ngweshi washanga batabakwasireho kandi bari mekono yabo then what happens later so ntwenda kureba umwana nabasa protecting water yabari yishomero kandi wayine yo bugabeki nko mwana owaza yishomero owarugomuka ebyo byona sakwantu buganiraho mukashoshereke kitwa ko mjenyi hand hache turebe ihitune kwantu kwatangira cyo butunji Charity nyine Jemima ayebare inyongera okwakoraho Gideon ntirebe kafirde yongere kutyaza bokuba wagambaho buzina bwitu nagira okay ntinye nasigare nyuma y'inyenga ora watina yaje bari mnonga Charity hamwe na Jemima was like yes atinye wagamba sanjiri cyo butunji Charity hamwe na Jemima ayebare Jemima
byona nchurujira yiwashomire ayo akuriye yiwashomire okay nyine Jemima aye bare twaza kuzomuka nkuru basewe n'abanyaboga kaha nsakwa twine impapuro ziti z'amakuru kuzira tushikombwire tugumize mu na program ya sisimuka Nehinda Nunca banimanya ngo ruhere rwa leta cyoya konka mutahi wanje akampabura ngo nkebeze mpox aho naho kagenderaho bagikwateta kabiri kubi nkaba nyine kusigara umka kumare na kunke munonga konka kunogira nkunkarindaho nkaba ninza kumare sandi y'ibizona ndiyo mukanta rukora ninga no kurenga hazobwizo ni sente izo kushashurenjo na nizi byo kurya zona zigenda zityo okukebeza kare kikanyamba okutashisha sente zanje kandi no kurinda amagara ganje yesiga abakozi bawe bebe amagara okukebeza kamanya kare ko ine mpox nikiyamba amagara gawe tayiriro ryo neri kuri hihaho naho weza kura ngutokwehurage okumanya biri kukiraho tere kitongore cy'abyamagara ahana mbetari yo kushashurira not munana not emwe not mukaga ningo sindiko butumwa bwabusha aha you report aha munani 5 not obutumwa obu ni kukibwa kitongore cy'abyamagara n'abatahi babo TVWest neje kuberwa hamwe okurwa mu byaro okuzo mu tawuni umuntu iteraneza bari ku rundo bururu hamwe n'ibiganiro turi mu cyanga cyawe eshayo turi kuretera ibirukufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebe witu aine kumanya nituza kucumisia yekumi kumanya abo kubecera TVWest neje kuba nechikwisiaho TVWest nehinda TVWest nehinda program ya sisimuka echerimu negenda omission sima buri mwena arikuchera nitwe arikunda program agent kusima mnonga abo bushaje bwawe new vision ni ndeba ya tuletera finance releases then 18.4 trillion sente no bakwana basekanga nitwe banza kugenda ahamishara yabantu ibintebu kwatine nenguto ibintebu kwatine na PDM elections take loans share no bakwerekeza sente ezikwingana trillion 18.4 ayizirabe niziza 2026 elections what candidates pledge to do izobere yanyumwe wazondebere candidate witu wa Common Man's Party arikugira ngo government yambara kunyagwe arikugira ngo abana bakora bashomera busha ngumwe mukazo uriyo kumenya ndobotinere kujirenda ngo bundo mwana nabano hura ngo mwana nasera muntu dine senda iraje aje mfata mweke kwera kina ngo twikuru tujirenda ibindi tubimurekere okushoma no kwabusha amararo nagabusha buri kimwe cyona necha busha mu government amakugamba kwanguhi kupore kupora chikore chigumira aho necho byabiri byafayo abo kuba atinoye buza shi ati nagwe ka hati ntitwagaraka tukazari twenga kwa tukazaro bwana bubiro bushatu abo inshonga nkezo atwagamba ati abayimusyanyo Jemima yimusyando gwe nazara barongo mbyafayo hati nyebuza Amerika katafata mu by'ubuhizi katakashisha amatwese y'abandi rugera katafata mu by'ubuhizi China no gwerya hana ino reba ne yegendesereza hato buhizi muzakorga ngaburize kweranye we naniwe nano ndisho pampazi yene ndebo mwana nazara irwara rero nazam embaze nyine kwa nintunga nareba pampazi nareba umwana arukutandika kukura arukuzayishomero change manyisa ngo evyo nambya bine kwa vericated for hazo mbene twayangande bimwe kwenda kora nibinji konka kanda nabo
boya hamwe mbe realistic abo kati buri kimwe cyona cyabe cyabusha kandi zosente zirabene zirebere by'ibintu nizakuruga kare so bari muno bakwereka aba president ningashaba bakwenda kwese imante beji babene bagambira abantu bakwenda gukora abantu then today president Museveni campaigns in Maracha Koboko yes rebe byagambira izo bijyanye mwibazo urakasha tutakafera katoto magazine nakaba kariyo basa kwetu njo papuro ye mu magazine ako kaherezo mwana wawe Ntureba bari muno bagamba bya beauty pageantry abana bita bo kushanga bari nkumuza Little Universe pageantry Miss Uganda y'abana bato umwabundo mwana ko yakwari interested umanyi kwa kutangira harimo na puzzles nyinshi na exercises nyinshi no story bwinji umwana wawe takasigara ari idol n'abanafuna echo kushoma mwarimu best teachers return from Ireland with new insights yes abasinjire teachers making a difference nabakwereka ngo bagariciro mu ihanga and of course ubundi wa watayira amahanga gaheru aha bo bogese bwo mutindo kwa higuru technology ya higuru mazatoka sigaro ryo mwesoni binje bejire debo muri yebyo bari muno batugambiraho babereta judiciary new digital system to monitor judges performance turebere emishango minje cyane mukoti umushanga gujaje bwo mushango tari bose bagwajaninga baguteko umurindi zoba so baramuno kujambu haro digital system esizire erabene yereka aba judges aba ukubara muntu bakora n'icyo kintu munonga abakataza kureba judicial system yitu honestly n'abanyarwanda ni tutujine masiko minji yeso mushango nukuza kuzo mukoti konka notine masiko ngo bundi justice ningasho budinganiza nabaza ko bukuhereza ebindi binji biri mu papura or new vision otakafera mabokunda sports ebyemzano byona birumu atangira local sports hano yo mihanga kugendana na heri yihanga so new vision yakwetere ibintu binji ebyo tashemerire kubano ferashini je kumibiro bantu mwe noza kubona retu njiro mu maduka gona geto riri hanga aba agents bitu petrol stations supermarkets iwezaho nyendo papura ra new vision oshamarge bice binakorozaho na nebindi binji otakasigare nyuma katsebe bijo mu papura ora Bukede no rimyo Uganda kandi yamakoragisha mu nabatandira har president Museveni nti yataraze Koboko okwe no ahasibire kandi ni ndabantu bari benji obushagici n'uburingwa urupapuro rwa Bukede rwo babatwitira dutyo then bakoreka cyaba bira ku border ya police kute kibinja ekitega abakazi mu Kampala ne Wakiso na Wadada bariya no jangu to bantu n'abantu benyine bakutushango mu mahanda bakatwara ibyafayo izo bejyanyuma baje turebera mu papura barukoreka abire natera kashaho aha mwana wo mushi ari ha boda then kuyaka mterasga ya musindu com process umushi yagwa hansi kuyagwa hansi yafu kushango umuntu mutayoni wakuretera wahendero birecho really things are not simple berwaha nabwo echo police yafudeyo kuraba ntesoro kwata evinja ebimu ebitega abakazi mu Kampala Wakiso na Wadada then bakugira nti owa LC bamutugidde munju okubamshanjiro munju bamutugiramu izo n'inshonga obaze byo bwebembezi obaneza butuze jakwa noberemo urupapuro rwitu urwa Bukede twongere kureba no kwetegereza na niwaho ine kwata kugira ngo ubundo kasigaza amagara abantu bakabenyamishwa mu bantu wanje kandi anupu urukarara urusembayo urwababaka rufurumye barwaha ninde abakazi baronje munonga bari mu kakara kabo ka ready ebyo nebigombe bitino mu ihanga now this time round this is nopo bakujango rukarara urusembayo urwababaka rufurumye then muza kamisona URA yevako barande road okongeza sente ndakibuzo cyamani munongechi mwishina nyine URA ni kuletera barande road batongeza za rent abo kujango maybe nabo mbabata mushoro muringwa byano shakwa no bishomano byetegereza your answers are ready
in Bukedde. President kutemu ebyanguwa nadduka guno president wankahiri ndaba banaja kwaha watu rwa Bukedde neje kwa nomanya president ki yirukangiro mwihangariye akirukanga akagenda kandi rw'amatsiko na meisho gona tugatira hariwe urupapura rwa Bukedde. Pass PLOE Our P6 na P7, yeah, this time around, Dr. Integrated Science. It's pre-PLOE actually, examination 2025. Bakwihamu phobia, bakwihamu that fever, bakwihamu, you know, okukutamanyira examinations. No, teko byaza kurwo kweninke byahare. No. They are the usual ones. So, shoma morebe, noja kwa no shanga na apejejo. Pass a pre-PLOE biryombyo otakabasa okuferwa baba nunga okumanitwe urupapuro baruna n'ibyemezano pages za muheru basa kureba who is doing how and where and how much these guys are like earning, how things are going ekwatirine na ebyemezano tinko ndogire chiwaze nyuma y'amakuru gacho bachibamba bitebyo shitamiko mu taxi ningo mbasa nko mu ningo mu sarune ningo muduka ukagumurinko muzire nkwanzi nebigashu bakaroriya weno hunami atine cyo kubasa gamba yenda ngo niyo gumejwe wange nabatahiba. Alright, from your system katshwenire binji kandi koko nabanagambire tuza kuba twineho omujenyi witu kandi omushomesa Charity ashabahebwa naza kuba natuganira abitu kwatirine no kugabebwa abana no kubarinda omu mashomero ne binje muno ba omu mashomero gitu ubundi tusheme kuba ntumanya ukamanya utumwana wawe ubugabo bweye yaba rya ishomero no butanditse nakahi ne bukoma kahi ebukatene nebyo kwerinda bukatosire tureba bundi abana ne binje kubashika bari ishomero bakuteje sumu umwana wawe rya hari yo miraro za kugira umwana ngo yarwo magara genseje tokumanya ni ngure no kujantine kinte cy'umutekano saba na bita amashomero umwana narwara imbere yenjira kwe no kuba kubi bakwereka ngo nibe mu treating ra yishomero bine that school nurse, you know, then umwana zo sick beri umwana imbere yongera bamutimitaza pana do bamutimitaza ko wate mu bino amherwiza bayiba kuza kwetera ushanga umwana utachi basagara magaraje ahiguru kuyibuza umwana kana inababo kariyo nashaba ngo atahi aha wenzi no muri mesa ngo atakata we nakyo no bwo yishomero he's not attending classes abo cyo takumureka kataha nyina nishe bakamuraguruza ninga bakumureberera then ibyo byabanaza ngo musikibe ubundi basako no kuba gufu agaruka yishimira gumize munasho icyo n'ikimwe habinte biri kunteganisa atunko bwiro bwa covid numwe bakabatagambira ho na kimwe abana batoma isolation like room bazokwa abana batobanendwara bakiza kwetosha ngo umwana wawe ariyo nakaba ngwe naho kandi bakugambira amazima wari bakakeye ruko bari yishomero amazima tekayingana none yo muka nane mirire ne different and mentalo kinanyisho chukunsasa ngo muzire bamutera ngo umwana rya hiro rushi yakayata mube mutagambire no muzire ngo umwana nashasha ubundi namabazi moya mashomera gamwe tinkumanya bano kwenda buri cyuma cyo nabakemare tinkumoshanga bono wenda ba treating ngo umwana tebamanyire na background yo kuriro ubundi kuna family doctors abizemba treating abana ubundi kono bogambira umuziro tkonka utomana yabana tije muri boka cyane mu collaborating ahubwo mu yeso mwana tutumutiration but still umene konegana ashema kwa rekorengana nunjagati ishomero nanumuzire bazakutera nguje kahiro aroza kwikayo ninga bamwe bakutera ishomero ngo umwana yafuye buzo mwana birarije na abire ci cyangwa ambassador cyane mbyangite twagambye atwe sadaka bwenje umwana wanje yari warota kunyetanka murebe nkamuraguruza akamfero mu mukono kumureba akamenya muri you know so nsakwantere bugabana na no twakubasa kubantu barinda baba bari aha mashomero dana cases za suicide yo mbana b'amashomero ushanga umwana yisere kumahibitandikire so ninja honestly abazire ba stakeholders mu cyo cyokshomesa abana tuwe nabazire amashomero shema kutekaho ikoreka nanunje mu mshaba inamba z'amasebo wano feeling ngo mwana kugenda ishomero mshaba inamba z'amasebo batamwe kwizo bazubira makuru ya Kristo mwana yajero buzuruka beno manza watero muzire umuzira jata condition okwelire ko bundu mutwara hiraro erukuchiraho bunda
basobota mu containinga n'ibindi bingi bantu muhebu kuba abana bitu ebitutakumanya nibyo tukwenda turebe umujenyi witu n'omuzire kandi n'omushomesa so ninjambo eno ariyo position nungi yo kutugambira kugira ngo bone stakeholder mirundi ebiri n'omuzire n'omushomesa n'amukuzire n'ama yo kuzire so nibyo turabitugambaho ibo muzire amukuru w'ishomero umushomesa nikikwataho nguma TV West ture ahashongeje program ya system kejemuneje ndomisho ngo wahatikati zo mukamuro kace tuza kuba tugaruka n'ikiganiro eco mutakariga TV West. Njo kurera abana kuri kubanuza kubahiriza ibyo kudushimire kubicucuma ukaba wamiyambere ho kutunca kandi ibiye bizagenda zibona ko yangaze tuzimanyeza umukorera ni bacita smooth yes apata kajipa hati ushanga ngo ya mikambi wawaje nugize gamizi wawaganyenge birize ibyo kugira bya kwatine hati wena nabana agenda okukozesa abakazi katozanga ko mukatukashitama abana kamusha gutwashitama nabo bashize bibona ibyo kubikora kiri kutubana ukwiye kukikora nibwo kiri gutwarira amani menshi kunga nindeba kuri Rwanda nko kuri mu kurenda gukora simusi gikore idukika ziri gitashye amwe ubakoze gasi 3 izuri kumuhaho ni wokanywaho nundi jona wakanywa kunkati ya ibye bisa ibyayamba kureba ngo igishagama yatwara isukari n'amashanyarazi umumpanga yatwara oiro iri kwetenga kubaho umugongo hari amezi hari yicishaju hariyo inyombe kamuri haza ziri umukika ica amino acid ngo bitafari uri kumbeka ibyo biri gutuma ubwonko bw'umwana bwatandika kombekaho ubutafari busya ubwonko nabyo notekwa kumuyamba kumunise cyo kinyanja kumuhejongo dero ukaronda nebyo byo kurya ebye bintu mugajuka tugire nka rosemary rosemary wano kakakama kumucyanyi ko kumukekere mu byo kurya nubano yamba ejo rosemary oil ukuyamba kunywenjereze ibyo biri kwetinga mu mpanga ukuyamba ubwonko gukora wabine kakakutukumwe washitshobushiro kamunagiramo akasano kayo no hiriza ikikira yambe ubwonko kucyamuka derijuka nebyo kwari kubona bikora no mu gisakuriye ngo amazing go nakanya haza kubona wenda kumanya amiza gashimira kubona no mutaha mu nzani buri muntu wena yaza mu nzani ikireza ari kubayine nazigabira 25 je nabona tungaki atunga mizi gashimira kubana burizo atkanya ngo muti yayinengaga na mwenda atigabira 25 nuza kutunga 2 n'ikicuye chango nashicenge so kuzwa nkibere n'icyo gabanza ngo turi tazana hafi burizo okwiyeho hati tuyendera ko budakika bo bwatwoyireho niyo nindeba abana aba ejinemyaka yo kutunjiramo ukora ugasanga mununga nani cyo kweta infections hata abona habora chiriyare ahabwenze zikwata almost bona umuntu season ya infection ono muri yabona habura mu zero warisa to mwana we akahendere bitakwase what causes this wagira ngo nyango nasare kurebe bari kubahemba kuba abutaje ko
za nasari zimwe nizigamba mutariye ibyo kurya kuba tubine kunga binenshi niyo bazi niyo juice bumpa ushanga mu maduka n'ubugore yani bitanu hati baje kubahereza juice abo bana n'abatine nisi kandi batine ibyo kurya biri kubasa kugira ngo immune system yagira amane abo ko bana kunura wa juice y'imicungwa ijwangire inemu ubutunguru hamwe n'eshenda azabana tukira ko bimeshenda immune system nebe n'amane menshi bwo kugira ngo ogware torukororo no gware tasenyiga abo bone batari kushona basa kubirinda abo kuba abana kuba ari kuba bari mu cyumuro abasibane bazana ni barya kari acaza ishomero na gato nyino zigi abo kuba yatunga uko kuganira tinuka ubwo mu bikutaka bikurire abasirikare bo kumurinda tunke kikora abasirikare ni kikorwa inyombeka mubiri zashimire kuba ni yo musoya no mu cenyanja kukira mu kamukene dera kongeraho ikiri kuri leta karisito mu kukoza sevyo ari gukora semicungwa ningira nasi ninga mapapari ninga miyembe nikeshande